Z-11VB Kuang je kineski laki borbeni helikopter. Ovaj helikopter je razvijen za potrebe kako kineske vojske, tako i kao relativno jeftino isplativo rješenje za inostrane kupce. Razvoj celokupne familije Z-11 lakih helikoptera otpočeo je 1989. godine, a prvi let izveden je u toku 1994. godine. U oktobru 2000. godine završena su sva ispitivanja ovog helikoptera i tada je otpočela serijska proizvodnja. Treba napomenuti da je ovaj helikopter razvijen na osnovu Eurocoptera AS-350. Tokom vremena pojavile su se razne verzije ovog helikoptera kao što su Z-11J, Z-11V, Z-11VA, Z-11MB1, Z-11ME1, CZ-11V i na kraju Z-11VB. 2016. godine tokom vazduhoplovnog sajma u Zhouhaiju u Kini predstavljena je i nova, naoružana verzija ovog helikoptera koja nosi oznaku Z-11VB. Ovaj helikopter postao je veoma interesantan pre svega zbog palete ubojnih sredstava kojima raspolaže, kao i odnosu težini i nosivosti helikoptera. Ovakav helikopter ima praktično istu namenu kao i Gazela, koju mi posjedujemo, samo što je ovaj helikopter daleko moderniji i moćni u svakom pogledu. Zato je pravo čudo kako su kineski inženjeri uspeli da na helikopter ovako malih dimenzija postave, odnosno moguće nošenje velike količine raznih ubojnih sredstava. Z-11VB može da leti sa 976 kg korisnog tereta, što je veoma impresivno obzirom da je težina praznog helikoptera svega par stotina kilograma više od težine maksimalnog korisnog tereta koji helikopter može da ponese. Z-11VB dobio je kineski motor VZ-8D, koji je licencno proizveden francuski Turbomeca Ariel 2B1A. Ovaj motor posjeduje snagu od nekih 684 konja, odnosno 632 kW. Z-11VB ima maksimalnu brzinu od 280 km/h. Brzina penjanja helikoptera iznosi 8,3 metara po sekundi, a maksimalni dolet uz nošenje tankera sa dodatnim gorivom kapaciteta 535 litara iznosi nekih 680 km. Dužina tela ovog helikoptera iznosi 11,2 metra, a širina tela iznosi 1,8 metra, a visina iznosi 3,14 metara. Iako nisam uspio da nađem slike kontrolne table, odnosno instrument table u kokpitu helikoptera, uspio sam da nađem informacije da je ista opremljena novim višenamenskim pokazivačima, novom i boljom avionikom koja, kako izvori kažu, umanjuje vreme i olakšava rad pilota na njima. Pored toga, Z-11VB opremljen je i novom optoelektronskom spravom. S obzirom da je u opisu ubojnih sredstava koje ovaj helikopter može da koristi ubrojena i paleta raznih laserskih vođenih oruđa, mogu pretpostaviti da je u samoj optoelektronskoj spravi ugrađen i laserski daljinometar kao i laserski obeleživač, kako bi isto to lasersko vođeno naoružanje moglo da se navodi. Ova optoelektronska sprava o kojoj govorim je sigurno jedna od najbitnijih sistema ovog helikoptera, obzirom da mu pruža TV sliku, može da osmatra i danju i noću, kao i jedan od najvećih dijelova sistema za upravljanje vatrom ovog helikoptera. Otkriva, obeležava i navodi rakete na zadate ciljeve. Z-11VB posjeduje nosač ubojnih sredstava sa obe svoje strane i svaki nosač, odnosno krilo, ako tako mogu laički da ga nazovem, ima dve podvesne tačke na kojima se mogu okačiti razna ubojna sredstva. Pored ukupno 4 podvesne tačke, postoji opcija da se razni mitraljezi i bacači granata montiraju unutar samog helikoptera, odnosno u teretnom prostoru u kome se mogu transportovati 3 čoveka. Počet ću sa ubojnim sredstvima koja se kače na spoljne nosače. Može da koristi laserski vođene rakete TL-2, namenjene za gađanje lako oklopljenih i lako utvrđenih ciljeva, kao i za dejstva po pešadiji. Onda imamo laserski vođenu raketu vazduh-zemlja AG-300, odnosno AG-300M. Tu su i protivoklopne vođene rakete Hongyan 8 ili ti Red Arrow 8, kao i Lanyin 7, odnosno Blue Arrow 7, kao i najnoviju Blue Arrow 9, odnosno Blue Arrow 9. Pored svega ovoga, ovaj helikopter može da se opremi sa relativno širokom paletom, tako reći minijaturnih verzija velikih vođenih bombi. Ove tako reći mini verzije imaju bojevu glavu od svega 15, 25 ili čak 50 kg, i to sve u zavisnosti od verzije bombe koju će helikopter nositi. Neke od vođenih bombi su laserski vođene bombe FT-9 i JZ-212D, spominje se i vođena bomba CM-502 KG, ali o njoj nisam uspio da nađem neke konkretne informacije. Z-11VB može nositi i lansere nevođenih raketnih zrna, kao i rakete tipa vazduh-vazduh TI, odnosno TI-90. Helikopter Z-11VB ima jednu jako interesantnu mogućnost, a to je da na jednoj podvesnoj tački nosi laku izvijačku bespilotnu letelicu Skywing 6, odnosno SV-6.
SW, odnosno SV-6, je laka bespilotna letelica namijenjena osmatranju i elektronskom metanju. Ima masu od otprilike 20 kg, maksimalna brzina iznosi nekih 100 km/h i ima autonomiju leta od otprilike 1 sata. Ovakva bespilotna letelica u mnogome poboljšava i olakšava sposobnosti izviđanja. Njenim lansiranjem, odnosno kasnijem izviđanjem, helikopter ne mora da se izlaže neprijateljskoj vatri ili bilo kakvoj drugoj opasnosti, što drastično povećava bezbednost posade. Pored svega ovoga, Z-11VB može imati montirane mitraljeze i bacače granata unutar samog helikoptera, odnosno u teretnom delu helikoptera, kao što sam već malo pre rekao. Za sada smo imali priliku da ga vidimo sa montiranim mitraljezom CS LM12 kalibra 7,62 mm i mogućnošću da ispali i do 6000 metaka u minuti. Mogli smo ga vidjeti i sa bacačem granata LG3 kalibra 40 mm. Bilo je planirano da u toku 2017. godine ovaj helikopter uđe na oružanje kineske vojske, ali se to nije dogodilo. Postoje špekulacije da je ovaj helikopter mogao biti nabavljen od strane specijalnih snaga kineske vojske, ali ni to nije potvrđeno. Z-11VB definitivno ima dosta potencijala i postoji solidna šansa da doživi lep izvozni uspeh s obzirom da je znatno jeftiniji od pravih borbenih helikoptera, a ipak posjeduje široku paletu naoružanja i solidnu nosivost. Kina će vjerovatno nuditi ovaj helikopter mnogim zemljama koje su posjedovale ili posjeduju slične helikoptere ovakve namene kao što je naša Gazela ili neki drugi slični helikopter. Zaboravio sam da napomenem i da Z-11VB ima mogućnost nošenja i sistema za lasersko ometanje CL-01.